باش خوندەکارên هێژا و دەلال مامۆستا لۆرین گۆرەیی مامۆستا فەلسەفە ئەماداهی یەک ئانام گیان وانە خوا بەشێکی دوا وانا دواش بەشێکی دوایە بناوی گرنگیا هزرێ بەری گرنگیا هزرێ مە هزر بر وەک پێی ناسە مە بر بە هزر چاوایە چلۆیە چلۆ دەست پێ کردیە ئەو سەدەمێ گۆدە ئادی وێ کردن گۆ ئەو هزر چاوا پێ پێشکەتناوی چاوا دیار بە ئانا مێ گرنگیا هزرێ بستینن بێ هزر گرنگیا خوا شکدو گرێ چاوا گرنگە چلۆ گرنگە سوودێ لەسەر هزرێ چنە شاشتیە هزرێ چنە ئەمزانن گۆ هەر تشت سوودێ وێجی هەنە شاشتێ وێجی هەنە ئەم بێژن vêdekê ana mê giringiya hizrê bin bê hizir çiloyim hizir em bêjin hizir çi ye hizir ew keda mêjî ye ew keda mêjî ye hizir ew keda got mêjî û mêjî jî bingeha hizrê ye me got hizir çi ye keda mêjî ye mêjî jî mêjî jî bingeha hizrê ye vêdekê me got hizir keda mêjî ye mêjî jî bingeha hizirandinê ye li cemkî cem mirova taybet hizir cem mirova tenê heye ji ber got me got mirov ji lawirên tên cudakirin bi diriya çidir biriya hizir ye re li vêdekê hemû pêşketinên got hatine çêkirin ev pêşketinê çi zanistî bin çi teknolojî bin hemê diriya çi hatin pêşxistin hatine destxistin û pêşxistin diriya hizirandina mirov diriya hizirandinê çi pêşketinê me got em bêjin hep pêşketinê zanistî jî yan jî em bêjin hizirê zanistî yan jî em bêjin hat duwa me got teknolojî her du tên pêşxistin diriya çi hizir diriya hizirê mirova her du pêş dikevin ew pêşketinê got war tên çêkirin diriya çi re ye diriya hizirê re ye ana em bên me nas kir bê hizir çiloyê hizirê însan dema got mirov dihizire ew hizir pê pêşketin diriya ew peyvêjojê hetê gotinê bê merahil ew merahilê got tên derbas dike dihêle got mirov ji tarîtiyê derbas be tiştê tarî hebe tarîtiyê derbasî ronahiyê be hizir dihêle mirov ji tarîtiyê derbasî ronahiyê be hêdî hêdî mirov derbas dibe her tiştê gotin te tarî be yan zî nezelal be biriya hizir hizirê xwe mirov kartîne wî tiştî tecawuz dike yan wî tiştî derbas dike û ew tiştê ku pir dibe zelal dibe em bên vêdekê mînak wek em bêjin çi tişkî pirsgirêkek ku hebe yan jî mijarek heye ne zelal e mirov çi dikil vêdekê lêkolîna dike dema got lêkolîna bike çi bikartîne hizirê xwe bikartîne ew hizirê got tê bikar anîn ew pirsgirêka got jêr çareseriyekê ji jêr deyên diriya hizir jî pêş dikeve ew hizirê hanê wek xwe nabîne em bêjin hêdî hêdî hizirîna jî pêş dikeve ev pêşketin jêr pê gotin diriya çi diriya hizir hizir deme gelekî giring e ji ber ku me got mirov ji zindiyên din tê cudakirin diriya hizir hev min tiştê got bikartîne bi hizirê xwe bikartîne em bêjin pêwîstiya mêjî jî ev mêjiyê mirov bi hizir hey dema gotin hizir erê mêjî heye bes bêje bihezire heyat bi pêş bixe tû mêjî veket zelal bike pêşxistinê pêr çê bike ew mêjî pêwîstiya me çi heye bi hizirê heye hizir ceme gelekî giring e ana em bên li ser sûdê hizirê çi ne sûdê hizirê em nas bikin bê çi ne ev sûdî hanê em yana diyar bikin di çend xaladê tên diyar kirin sûdê hizirê destpêkê xala me yekem dibê çi xala me yekem dibê çi dibê sûda hizirê cem ji bo çi ji bo kesra yani ji kesareta mirov e sûda hizirê ji kesra
Vedekê bi Sûda hizirê eşkesire bê mirov bi hizirandina xwe yas ew hizirandina mirov dema ku mirovekî bihezire û hizirîna rast de em bêjin dikare di hemû aliyên jiyanî de ser bikeve. Dema ku em bêjin kesayetekî mirovekî saxlem be ji hemû aliya hizirê xwe jî saxlem bikar bîne ew pêşketinê ew pirzgirêkê jiyanî tên derbaskirin ew çi tiştê di jiyana wî tên derbaskirin em bêjin ser dikeve. Wek bi çareserî jêr dibîne pirzgirêka xwe xelas dike ew pirzgirêkê ku pê hatinin derbas dikin ji wana xelas dibe. Vêdekê wîlema hizirandin jî bûye çeka mirov. Em bêjin ew bûye çekek ji mirov her mirovek di riya hizirê xwe re kare xwe çi bike xwe hemû tiştê estengiyê ku pê tên derbaskirin xwe ji wana tecawuz bike û xwe ji wana jî xelas bike. Li vê de tê ji xwe ji bo kesan bê çi bê mirovê ku kesê hizirê xwe di riya rast bikar bîne kare çi bike hizirê xwe ku dema di riya rast bikar anî hemû pirzgirêkên jiyanî ku tên derbaskirin kare bi ser bikeve enî çareserî kêjwar dibîne û xwe ji wan xelas bike. Hizirandin ev jî me got wek bî silahek destê mirov deyî. Mirovê ku hizira wîna baş be û rast bihezire tecawuz dike ji hemû estengiya. Yani em bêjin heya derûniya wî jî rehet dibe. A di duwa Sûda me di duwa sûdmendiya giştî. Bi giştî em nas bikin. Me ji bo kesa nas kir, ji bo kesekî me nas kir bê çawayî ana ji bo giştî. Çawa em ê nas bikin ji bo giştî dibe vêdekê hizir ew em bêjin hizir zanebûna mirov ew zanebûna mirov kî diyar dike li ser hizir dimîne. Ana em kesayetekî di dirûnê di riya peyvî wî re di riya danûstandina gotinavera te wî tê çêkirin dizane ev mirovê hanê zaneyê yan jî nezane. Ne em bêjin ew dihêle ku asla xwe zanînê diyar dike di riya çi ew têkiliya navbera te wî tê çêkirin. Bi zanebûna mirovan bi pêş dixe. Hizir dihêle zanebûn bi pêş dikeve. Dema bu mirovekî bihezire hêle zanebûna wîna pêş dikeve. û pirzgirêkên ku ew pirzgirêkê ê di jiyana me got tên derbaskirin jî rastiya wa tîne. Ya hêle em dibigê encama dawî ji wa pirzgirêka rastiya wê naz dike. Ew rastiya wê nacî tigê naz dike tu digihê encamekî got bi ser bikeve. Li vê de kî me got ji bo kesan hizir çawayî hizê ku mirov dema ku mirovekî saxlem be hizekî saxlem bifikire pirzgirêkê jiyana xwe derbas dike. Hizira ji bo giştiyên bê çawayî dema me got mirovekî bi hizira xwe ew pêşketinê ku mirov tên çêkirin di riya çi re di riya hizira wî re. Me got mînek an em bêjin dema tu kesayetekî dirûne di riya têkiliya navbera te wîna re ew peyvê ku navbera te wîna tên çêkirin tu digihê çi tu digihê nû asta mejî wîna ya asta hizirandina wî diyayî çi astê. Dema got kesayetekî rûnê tu hizirî nas dike temametî. Tamam. Li vê de kê a sesiya hevsendiya derûnî. Hevsendiya derûnî em nas bikin çi dibêje bê demira ku mirov bi awayekî saxlem me got bihezire fikrî wî saxlem be dikare têkiliyê ku di navbera xwe û hevalê xwe têkiliyê di navbera xwe û saziya dê dirê yan ji têkiliyê di navbera wî û karê ku tê dike kar têkiliyê di navbera xwe û derdora xwe bi awayekî xweş derbas bike. Ew têkiliya kar wa têkiliya ava bike û hemû tiştê ku pêr tên derbaskirin em bêjin wek bûyer wek guhertinê ku tên jiyanayê tên derbaskirin taybet dema me ana her roj bi roj em dirabin pirzgirêkin ne hene jiyan bi demek nêzik yani em bêjin xelekên pir biçûk jiyana me pir tê guhertin. Em bêjin ji ber vê yekê bi hizira xwe mirov kare tecawuz bike. Va pirzgirêka çareser bike û tecawuz bike koncaw be bi dema ku tê jiyan dike. Diriya çi? Diriya hizira xwe de. Vê de kê hevsendiya derûnî biçe bê mirov bi awayekî saxlem bihezire dikare bi hesanî têkiliyên navbera xwe û derdora xwe de ava bike ew têkiliyê jî û bûyerê ku pir hatin derbaskirin û guhertinê ku pêr tên çêkirin jî
باوایکی ساغلم باوایکی حسان و جوان خلاص به جوان درباس به البته که ام بین خاله ما آچارا لسر سودین هزری خاله چارا بچه دبه هزر دکاره داهورینه و سرراست کرن آویج بینه و رخنه بکن سی خاله که ده هاتنه دیار کرن البته که آچارا ما گو هزر کاره چی بکن کاره داهورینه سرراست بکن و رخنه بکن البته که سود هزری ما گو خاله ما چارا هزر دکاره چی بکن کاره داهورینه کاره سرراست بکن و کاره رخنه بکن البته که دما ما گو هزر کاره داهورینه ما بین مینا وقت آنا رزقی که جمع هذا دما فیلسوف به مروج به زانیارک به پرزگی که چاره سر بکن به چاب که بیشتر پرزگی بس که داهورینه تحمو عالیه و نه زلال بکن وقت دیرو کاوی صدما قوهاتی چیکرن دما قوتی هاتی چیکرن حمو کارت حمو عالیه و نتاری بزلال بکن افکی به کاری درابه بی ارکی درابه حزب درابه دما گو داهوراندن تی چیکرن دریا چرایی دریا هزر رای هزر کاره سر راست کرد دما گو شاشتی تی چیکرن او شاشتیا گو دوی بویری بینه هزر دریا هزر مروبه دکاره و شاشتی بینه سر ریا راست دما گو ام بیجن او شاشتی جی هات سر ریا راست ولی که کار چاواب کجی کار رخنه خوجی لیکن مگو هزر کار رخنه کن بیجن او بیارم مگو دسته که دادهورینه پشتی وینا سر راست که چه شاشتی کو تد حد مثلا ام بیجن دورا پشتی وینا رخنه که رخنه خلیب که یعنی آری ارینی جی یعنی آری نیمی آویناجی لیبره که به قزنچ کردن امروز ریباز هزراندن باش چاو امروز ریباز هزراندن باش قزنچ بکن وی جی جکوده که جی هزرین جور به جور ام بیجن هزراندن باش چاو امروز قزنچ بکن جه هزرین جور به جور این مروفا این مروفین دن این در دور امرو ده بسیار یعنی بیشتر دپاریده او هزری باش دپاریده دریا چه دریا هزری مروفین در دور امرو ده گلک هزرات بینه دریا وای که هزری باش قزنج بکن شخوره لیده که دبیجبو در باز کردن آستانگی و رین تاری چنه با آوایی که حسان علیکاری بکن اف مگود هزر خوازی چه دریا هزر بو چه بده ته چه خلاص به جریه تاریخی او جاستانگی گوبمرو وتین در باز کرد با آوایی که حسان ته خجوانا خلاص بکه میناک امیده ویده که بزگی مرو بکیر چه دبه دبه اصلا هزراندنا وینا نگل کی بلنده او بزگی کافر ته در باز کرد قال کی زحمت بینه زورداری قال کی تر بینه زحمت دما گوی پرزگریکا خوش کسایته کی درجی شیروبت که او بیر دیجه جیر حسان دکه ام بیجن ریه حسان ده پیشیاوینا هر دو بده که جمع چه هاتن کار آنی هر دو جهزر کاتنا بس آستا هزراندن امروز تی یعنی آستا هزراندن ویرو وینو آستا هزراندن امروز کیدنه جبر وی که ریه بیجن ریه به حسان پیشت که او پرزگریکا کو پیر هاتی در باز کنه به حسانی در باز بده ام بیجن اف سودن هزری بود جبو کسره جبو گشتی جبو حفظندیا درونی و آداوی هزراندن کاره داهورینه سر راست بکن و رخنه بکن اب هر چه خالی من لسر سود هزری بود آنا عمیر بین لسر شاشتین هزری هر تشتك مقول سود ويجي هني وشاشتي ويجي هني شاشتي هزرداني ام بيجنا شاشتي هزري شاشتي قالك هنا جبر بيكي تشيز تشت مقول سودي هبن هاو ولوجي شاشتي وهن دبيت بكون نبرا بزغيكه كجياني ده هر مرو راستي شاشتي وينان بهزره ورا اوجي جوان انجام يوجي انا مس چن خال هني اما دیار بکن جوانا شاشتی هزرت به چکر ام بیشتر او بود هرن به سدما با شاشتی هزرت به چکر حالا ما یکی عاد بچه دوینه هوربینیا کار آینا زمان نه هوربینیا کار آینا زمان
بدك جمع تشتركين بأو تكليا كودنا برا هزر وزمان تكليك بير خطر يكليا دنا برا هزر وزمان نبرا بحر دكادة تكليك بير خط هاي بنبرا تكليك خط نبرا هزر وزمان ده هاي جبر بيك أمبيجن زمان بيفك زمان ده قلك واتيد ده هر أو بيفك أمبيجن زمان ده قلك واتي هن الجوري هبوكا كتير هاتي در باستقرن واتي نشان كه جانا زمان جت كه شاشتي عنده شاشتي تي چكرن أمبيجن ميناك وقتشن أمبيجن وقبر بزمان ده اما گو بيفك زمان ده قلك واتي هذا ده الجوري هبوكا كتير ده در باستقرن أمبيجن بر تي واتي رخجي أمبيجن بر تي واتيا مغو تي واتيا رخ دورا تي واتيا إلك عشيري جي بشك عشيري أمبيجن بشك جي إلي وتي واتيا تشجي خاصيا مغو سي واتيا ويش بدكي هنا تي واتيا رخ تي واتيا بشك جي إلي تي واتيا كافر أبحرسي واتا بنارن جي بيفكي ري زمان ده مگو هر پیدر گلک واته هنی جبر به که زمان جانا تکوین شاشتیان ده در گو هر پید الگوری هبو کاخوان واته آخوان دده دیار کرن خالا می آد دوا آشاشتیا هزری خالا دوا به کمبونا آگاهیان خالا می دوال بده که دویچه به کمبونا آگاهیان بده که خالا اکی خالا دوا كيمبونا آگاهيان بده كيد بده ما بو آگاهي مرو كيم به جهلا چه مجاري به او جي دگي انجام من كيم ام بيجن مرو چه دست بك دما بو كيماسي دويچ تي هبه داوي ده دگي انجام كيماسي انجام جهي به كيمبونا آگاهيان بده چه به استنگي کی پیشروجا مرو پیشروجا کی پیشروجا حضري او حضر دما بو كيماني دست بك دست دو بگی چه بگی انجام میجی بکی ام بیجی میناک وقت چه دمرو بینگو زندان لوی ل سر پیشه کی یعنی سر پیشه کیمانی دست بکن او کیمانی دوه آستانگیا ل پیشه روزا و ایناجی ام بیجی میناک ایجیانی وقت آنا اند زیارت به بنایت کی آواب که کیمانی دست بکای هبنه هو هبری گو درباسی وید که او هبری گو پی ام بیجی میبینیتی آواب که كيماسي هبن داوير من بكين چه انجامي انجام اینا كيماسي تكفن بناتي گشتيده يانجي بكف يانجي خوار يانجي تشن تبي يعني چه ان بيجن چه تشتي گوتا كيماسي دستكر تبي انجام كيماسي جتي هبن الحي ضررت اینا مرود بغل خانا مي اساسيا عن شاشتين هزريده زاليتي ام دبچه زانیتی بچه ام بیجن زانیتیو قید ام وانه وینا بدن ناسکن وقت سلاداری ام بیجن وقت سروری بیجن حدو جیتی وانه وینا زانیتی دبیجن دبیدما گمرو نرینا خبده عالی مروبه کی دنده دریا چه او نرینا تجی دبن داری ام بیجن بن داری زونه دبه یا بن داری زوری دبه يعني نج كسايتك سربخات نرينا خبده دقبيتش أو جد بكي ماسيك جمو كساتي قدر نرينا خل سرداية كي ماسيك جمو تبع حياة بيجن أفران دنجي جمينا كيم ده مينا تمرين الوقت شم أم بيجن دما قوك سايتك يعني كارمند نرينا دا لغوري كاري قتي جيان بك دكوده دك كارجه هذا نوير مثلا او كارمن دي هاني نرينا خبراس باوايك راس جي ام بيجن هل بجير نرينا خوان نرينا خديار بك جبرغو كار برادي يعني كيماسي بيرچه بن بدكي نرينا خوا شاج دده او نرينا غو شاجي دا دبچه دبشاشتي او شاشتي هاني چه حياه افراندين جي ام بيج او كارمن او كارغها غوتي د شغل دمك به او قالك اصلا دي بين درباس ترنجي وحياه بشي ام بيجن يعني افراندين الجمع ناجي كيم دبه يانجي دكوجه
تمام خالامه سسیا خالامه چارا دوی دجواربونا پرزگریکی دجواربونا پرزگریکی ویدکی چاوایم ناس بکن جواربونا پرزگریکی که ام بیجن دما گو پرزگریکی که لگوری آستا هش وزان يعني او پرزگریکا هانی نلگوری آستا هش وزانبونا مروب الویده که افجی نکارن چارکرن جیر نایدانی اجبر گو او پرزگریکا گو هاتی دیار کرن نلگوری آستا مجی وینای ام بیجن ویده که میناک ام بیجن خندکاری دبستانی نه اب خندکاری دبستانی ام بیج رفا هفت هشت نه ده ام بیجن فلسفه درفا دهات درباز بنه او فلسفه خندکار نکار بخوینه گو بکیجه رفی ده جبر گو آسک میجی پر فرهجیر دوی حیا گو ناسکه او مجارك فلسفي ام بیجن ام بین بدن رفی شش یا رفی پنج نه او خندکاری رفی شش یا رفی پنج کاره مجارك فلسفي جمر دیار بکن یان جی پرزگریک فلسفی جمر چاره سر بکن نکاره جبر گو آستا میجینا هنا ندیایی هنا نگحیجی او آستا گو ام بیجن وی میجی خواه وی هزراندنا خواه داهورینا و سر راس بکه و نرینا خوب ده رخنی خالی بکه جبر وی که جواربونا پرزگریکا آستک میجی جرده زانبون جرده او پرزگریکا گو نل گوری آستا میجینا ده ویده که جی كذا شاشتيا ده هزر كذا شاشتيا بيجي هر كسرتك الجوري أصلا خوان أم بيجن جارا سكرن جير بير داني بده أم بين مجو شاشتين هزري دسبيكي مجو آيكي بيجي أو كمانية جود زمان ده هاتن درباس كرن درجو زمان هر بيجي مجو تواتي خد الجوري هبو كايتي بيجي زمان ده جلك واتي عدده عدد دوا مجو تش مجو كمانية آگاهيان مروجي جو كين بن هزت كذا أصلا جاية هزت كذا شاشتي وينات كين شكرن زاريتي دماغو ماغو سروری يعني استلاداری جی دماغو مروبكي نكس كسایت کفایه گوجنری نکو شخصی يعني او بجنب آزادی درنا خبده دي ساعت كذا شاشتيان دهزر ويدكي دجواربونا پرزگریکا او جی ماغو هر پرزگریک هر تشتك هر دم خود خوشه جبرگو مگو میناک مدا ام نکارن ام بیجن مجارك فلسفي ام بدن رفيت يان دو يان سي يان چار الا بيجي رفي دها و بيده جبرگو آستك مجي جيرده آستك زاني جيرده حيا گو درباس بكن الفيدا كيوانا ياما گرينجيا هزري بداويد به سودي لبرن و شاشتي وشي ما تمام كرن حيوانا غير نابكيكو خشيله